Tona Advocate Maboko o tla tlhola simolositse kago ya matlo a le 61,000 a agiwang mo dikgaolong tsa botlhophi tsa lefatshe leno. Balekana la makgetho la BURS ba simodisa maranyana a mašwa a go thusa mo go dueleng lekgetho. Fa lekgotla la BFA le tshwara thutuntsho ya batshwaradiphala ka diphetogo tsa melao ya kgwele ya dinao. Motagaetso dumela ana ke yona Rabanteng ka la Katšhane ke na le Amantle Babili o ranola dikgang tse ka puo ya diatla mesiti ya gagwa o tla le re tsa metshameko mme motagaetso se se diragala mo nakong ye Tona Advocate Maboko o sologetse gore motsotso mongwe le mongwe a simo se se mmuso ka go ya matlo a dikete tse di masome a marataro le bongwe tsa lenaneo la Target 61,000 housing unit tshimolose semmuso e tla diragala kwa Phalape tshokologong eno ke lenaneo le le ka tlase ga lephata la metsi le bonno mme le solofetso hela go araba selelo sa batswana sa letlhoko la bonno simolose e ya ka go ya matlo a 61,000 go rala ga seleno e tla gasiwa ka tlhamallo mo BTV News ka nako ya bobedi mme manakong ye ha re tsena ko ye re kgabolele ka kwa go lekola ba bega dikgang ba BTV News ba ile gore ba messenger tota gore bolela se ile gore sa diragala ke simolla hela gona ka kwa Phalape ka Love Mario Love Mo tla ke tse sebaka se ke go dumisa kgaitsela ke go amagala ka kwano mme go simolla pele ka go ralela gore ka gore ke gone ko tiro ya semmuso e tlabeng e bula ke Tona dipaakanyo di hakae mo nakong ya gompieno Love Mo ke a go leboga one Rabanteng ke supe gore ke nnete mma re gone mo Phalape mo lefelo la extension 11 go ile gore lefelo le ke lone lefelo le gore le thapilwe jalo go ka nna lone le simolodisa semmuso tota yone bonno housing scheme ya Target 61 jaaka o se tsupile jalo gore matoa a solohetse jalo go ralala le dikgaolo ka bo 61 jwa tsone le hatse ka bo Pharamma mme ha morago ha meya ka o bona ha yana ke gone ha ile gore go solohetse gore Tona Advocate Maboko gone ha ile gore batho ba supa jalo ba e kare ba setse ba simolotse go aga jalo ke gone ha solohetse jalo go ta go dira mo go te ground breaking ata ba simolisa jalo tota semmuso one matoa a ile gore jaaka o setse o supile gore ata bo aralala le hatse lothe ka bophara mme mo nako ya gompieko ke na le mokwaledi tota ka go lephate la bonno tota le metsi jalo e le mme Bonolo Khumotaka yo ile gore ke eno ile gore ba ntse ba le gone ha re thotse le bone maabane le gompieko ntse re mmogo gape ba ntse ba baakanyetsa yone tirelo ye mma gore gongwe a re sedimosetse gore seemo ke sentseng jang go solohetswe bo mang ka kwano le gone gore le hatsi le ko dikgaolong tse dingwe go tabe go diragala ke a leboga re mo Phalape jaaka go setse go supilwe ha ile gore Tona Advocate Maboko o tsile go ribolla mantlo a 61,000 mme re le mo Phalape yana e le gore mo dikgaolong tse dingwe tsa lefatshe leno go na le se se tshwana le hano se se diragalang 61,000 motswana o ka ipotsa gore o tswa kae 61,000 o tswa mo goreng re na le di constituency di le 61 mme maikelo ke gore in each constituency re age mantlo a le 1,000 mme ya ka re simolosa gompieno re kgonne gore re be re le mo di constituency tse tlhano ya ka re le ha yana ke ka simolla ka ya Maung ko Maung re na le mothusa tona mo lephateng lone le la metsi le bonno honorable motsamai o ko Maung re na le engwe tiro ye tsweletseng ko Gaborone ko block 7 re na le engwe ko Tatisiding ya botlhano e ko Mabutsane ka kwano ke bona gore go tante tse ile gore di bona la go le magasi ke bona gape gore bora kontraka mma ga ba robale ba mo site ba setse ba simolotse Tona Advocate Maboko ke mongwe wa balaledi wa batota ka kwano gongwe o thoba misetse motswana yo go ga yo le gore ka nako ya bobedi o ta ba tshuba television ya setšhaba a lebella jalo gore go taba go ntse jaaka kwano le gone gore re soloheleng hela mo go teng ka kwano ga Tona ke nnete go ntse jalo molaledi wa tlhotlhwa kana o motona ke Tona wa lefatshe leno re Advocate Gideon Boko motswana o ka ipotsa gore ka gore re na le Tona Maloba ko Kgaleview ke eng re museditse kwano gape ye ya gompieno it is very very symbolic ka gore ya ka ke bua e kagile kana e kadile le di constituency tsotlhe ka bophara mme re na le batona a mangwe a re a solohetseng tona yene mo lephateng la metsi le bonno o tla ba le teng re solohetse le tona wa tsa dikago le dipalamo re sologetse le tona wa
tsa banana le bong, re sologetse le tona wa tsa Defense and Correctional Services ba ga ba golegwa le ba bangwe. Me Bonolo Khumota ka ke a go leboga tota go bo kgone go na le nako go raraba ka kwana. Ke a leboga. Yo one e ne le permanent secretary ko le phatela bonno le metsi jalo mme Bonolo Khumota ka ana a la jalo gone gore thulaganyo ka kwano ke ntseng jang a supa jalo go tota kana gone a totomatsa jalo gore ke nnete e tarekana kwa bobedi jalo Tautona Advocate Duma Boko a ba tsile gone ka kwano e le ene tota yo tabe a simolodisa semmuso tota ka go ya matoa one ya jaaka ta bala ka kwano gongwe mongwe motho ka nna confused gore ke gongwe ka re go mo phala mmija ka o setse o tule permanent secretary a buile khanye ke gore go ralala le hatsi lotlhe ka bophara mme ka kwane ke gore mo go teng the official site le gore go simololwa teng hela matoa a go anama jalo le di constituency ka bo 61 jwa tsone mme go ra gore constituency ngwe lengwe kana kgaolo ngwe lengwe e tabena le mato jalo a le 1000 one ka kwane rona re eme ka tsela ntseng jalo re emetse gone go goroga hela ga ga Tautona Advocate Duma Boko ga mmogo le mangwe a matona a puso a ile gore ba ba mpatile go ta go nna basupi mo tirong e kgolo e ka kwana. Okay, ke a go leboga Mario a go gongwe santse re ka ko e tle re ha dira go simola semmuso o tlholle Motswana ho gore Motswana go di kgaolong tse di 61 tse o tshwaragana jang lenaneo le o a go le phateng le kana go di ofising dihe ha batla gore a ungwelwe ke bonno ka tsela eo gongwe ke tla go itlogela khantele ha re setse re tsena ka tlhamalo mo thulaganyong ke go leboga. Alright, ha re tswela le dikgang tsa motho wa gaetso leeto la ga Tautona Advocate Duma Boko ne le la semmuso la malatsi mararo le kwa Malawi le wetse maabane mme go lela ha le ne le bokao mo maitlamong a botsalano le tirisano mmogo ya mahatsi a mabedi ka tebelopele e tsamaelanang le ya ditlhabololo go wetsa loeto le Tautona Advocate Duma Boko le mokalana wa gagwe Dr. Lazarus Chakwera ba dumalane ka bongwe hela ja pelo ka maitlamo a go tshegetsa go nonotsha le go atolosa tumalano ya mahatsi a Botswana le Malawi. Mahatsi a mabedi a saene ditumalano mo mererong ya tsa papadi le temothuo le go nonotsha kgolagano ya tsa ngwao le tsamaiso a puso a rutletse lenkabetse ka pego. Loeto la semmuso la ga Tautona Advocate Duma Boko mo Malawi e nnile la ditso mme le hela jana ka thomamiso ya popagano le ponelopele e tileng ya mahatsi a Malawi le Botswana. Mahatsi o mabedi a itamile go atolosa tirisano ya one ko mehameng ya dithabololo ka go harologana go sologela molemo tokahaletso matshelo a batho le itshulelo tsa mahatsi. Complexities of transformational change can be frustrating. Our people are anxious. They want to be uplifted from poverty. The young people are restless. They want jobs. They want opportunities. They want spaces and places that recognize their talents and enable them to grow and thrive. We must offer all these to our people. Botswana and Malawi have committed themselves to doing so. And one of the graces of God that has helped us to stay on our feet and to stay on track with our focus on development across the country is our good relationship with our friends within the region. And I'm proud to say that the Republic of Botswana, its government, its people, has been a shining example in that regard. And I'm grateful that your visit, Mr. President, has put all of that solidarity on full display. Inarisa le pele Tautona Boko o na etela palamente ya kwa Lilongwe kwa neng a tsaya sebaka go jwala sethari ha thoko ga sehikantswe se se neng se beetswe segopotso sa loeto la gagwe. Tiro e ya go jwala sethari e nnile sekao sa go shahatsa go godisa le go nonotsha botsalano jwa mahatsi a Botswana le Malawi. Sethari se tanna se gakolodi sa botsalano jwa mahatsi o mabedi jo bo yang kwa isagong e tetseng tsholohelo. Kwa Kamuzu Memorial Park, Tautona o na etela seikantswe sa Tautona wa Nthao lehatsi la Malawi, Dr. Hastings Kamuzu Banda a boloketsweng teng kwa neng a baya dithunya le go gakologelwa maitamo a neng a itshegeditse ka one a boikanyo, tomagano, boitshwaro jo bo eletsegang le go obamela molao morago. Your Excellency, the construction of this mausoleum
was inspired by a number of things. Kamuzu himself ruled Malawi based on 4 cornerstones: loyalty, unity, discipline, and obedience. He wanted a unified Malawi. Ngwe ya tse di nnileng pinagare ya loeto la ga Tautona ya bo ile go nna molaledi wa tota kwa ipelelong dingwaga tsa boipuso jwa Malawi jwa bo 61 ka Tshipi. Dipalopalo tsa Benggai di ne di kopane kwa lebaleng la metshameko ba totomaditse ngwao le ditso tsa bone. Tenko Tautona a gwetha lahatsi go itama go thabologa ka mokgwa o pharologano le go goga tswelelo pele ya kgaolo ya Afrika. Tenko lebaleng la metshameko go supa monate wa metshameko le thotloetso, Tautona o na lebella jaaka dipitse di karagana di ntsha bokgeleke jwa tsone ba henya setlhopha sa Malawi mo motshamekong wa botsalano kwa gabo. Phenyo e ya tisa totomatso le mowa wa boja mmogo gareng ga mahatsi o mabedi. Loeto le la mmuso le ya bokhutong jaana mme le sa togele mothala wa tomagano ya mahatsi hela mme le mothala wa serodumo sa popagano, sekao le maitamo a shahaditsweng a go beta tsela mmogo ga mahatsi a isago e phatsimang ya go ka sologela molemo kgaolo ya Afrika. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Lilongwe, Malawi. Lekala la makgetho la Botswana Unified Revenue Services BURS le letselero semmuso tiriso ya methale e mesha ya maranyane a tla dirisiwang ke botlhe ba duelang lekgetho. Ha bua mo Gaborone kwa tshimolosong ya paka ya go duela lekgetho le tshimolodiso ya maranyane a go duela lekgetho mo go simolotseng kgwedi eno e rogwa me go tla wela ka kgwedi ya Lwetse ya Fifing. Modulasetilo wa Khuduthamaga ya BURS Dr. Lesedi Senatla o gwetlhile botlhe ba ba duelang lekgetho go dirisa maranyane ao amasha. Mojari Mkibelo ka dintlha. Lekalana la makgetho kgotsa Botswana Unified Revenue Services BURS le simoloditswe ka maikalelo a go thomisa gore go phutha makgetho go nna motheo go setšhabe ebile go akaretsa botlhe mme ke ka mo tiriso ya maranyane a masha a go kgethisa e tsamaisana le tebelopele ya lekalana le go le botlhokwa gore Batswana ba dirise maranyane a go ya ka modulasetilo wa Khuduthamaga ya lekalana leo o gwetha Batswana go dirisa maranyane a go ba sologela molemo mo ditirelong tsa bone. And as an oversight structure of Botswana Unified Revenue Service, and I'm talking about the board, we take pride in witnessing the implementation of the initiative. Jaaka re le lekalana le le okametseng go tsamaisa ikwediso ya dituelo tsa lekgetho re mototo ka tshimolodiso ya maranyane a se botlhokwa segolobogolo mo nakong e puso e beileng ko pele go itepatepanya le tiriso ya maranyane mo go iseng ditirelo tse di nonofileng kwa setšhabeng mo nakong e khutshwane. I urge fellow Batswana to take advantage of these world-class innovative solutions for smooth fulfillment of their tax obligations. Mo godimo ga mo go ikwedisetsa go duela lekgetho go gwetha bahiri go nna pinagare mo go thomiseng gore tiro eo e tsamaya ka thelelo. The center features self-service kiosks, an electronic queue management system, free Wi-Fi. Ditirelo tsa rona di akaretsa tiriso ya maranyane a tabong a dirisiwa ke setšhaba go hokotsa mela kgokelo ya maranyane a Wi-Fi e buletseng bothe go ka ikwedisetsa go duela lekgetho. Dithabololo tse ke maitama a rona gore setšhaba se duele lekgetho motheo. To make tax compliance more convenient, inclusive, and secure for all. Tshimolodiso ya go ikwedisetsa go duela lekgetho ya akaretsa babereki ba ba amogelang madi a hetang 480,000 pula ka ngwaga bothe ba ba nang le dikgwebo babereki ba ba kgethisitsweng kwa tlase kgotsa go heta gareng ga tse dingwe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Puso e ikaela go tokafatsa seemo sa pereko sa baanamisa mahoko ba maphata a puso se se tlhalositswe ke tona mo lephateng la ofisi ya ga Tautona mo Etimohasa kwa potegong ya baanamisa mahoko ba puso ya go buisana ka dikgang tse di rarabololang bothata jo ba itemogelang jone. Tona Mohasa o ba gwetlhile go bereka ka thata go anamisa mananeo le ditirelo tsa puso ka seo se tla thusa setšhaba go tlhaloganya botoka maiteko a puso a dirang go tokafatsa matshelo a Batswana a re utlwa mo ka Setshwaela.
Bosheng ba anamisa mafoko ba puso le boeteledipele jwa lephata le le ba okametseng e bong ofisi ya Gatautona bo ne ba kopana kwa Mahalape go netefatsa gore bodiredi jo bo tlhaloganya moalo le maikemisetso a puso e ntšha mme mo nakong eno ba kopane gape jaanong go ta go bua ka diemo tsa bone tsa pereko di tshwana go bata tharabololo ya matshwenyego a bone a thatoso maemo ditsompelo le tse dingwe. Re batla go tokafatsa ka le berekang ka teng le ka le jwebang ka teng le gore le dire botoka mme go tana le bangwe ba e leng gore ga ba sa itokagatse ka ba dirang ka teng ba tla tshwanela ke gore ba sute gore tiro e dirwe ke eo tshwanetse re dumalane gape le kopa le tse tiro ya rona ka thwagana le rona e ra tsamaya go le buelela ya gompieno ntse le bua dingwarego Bodiredi jo bo rotloeditswe go tlhomamisa gore ba dira tiro ya bone ka nata ya go phatalatsa dikitso tsa puso le gone go itsisa setšhaba ka mananeo a leng teng la puso e ikaelelang go a diragatsa. Ha ke lebelela dipalo tsa rona di dintsi this whole army a se ka kgona gore ope a ba ka e kganna kana ka e paledisa gore be ka bapatsa mananeo a puso le go itsise setšhaba ka sepule puso e tshwanetseng gore e se dire jaanong ke ne ke re ke dumele gompieno gore rothe re tara ya ka re ntse ra bopele go supe go na le phetogo ka re lebelela dilo ka teng. We want to come to a point where communication of government policies, programs and initiatives re batla go fithelela kwa dikitso le mananeo a puso a anamisiwang ka botswapelo lentswa re eletsa go netefatsa gore setšhaba se fithelela ditirelo tsa puso re lemogile ha le na la matshwenyego ke sone se re leng fa that are coming from you. So he has set aside today to be the day that you are going to be talking to him about your concerns. Go solofetswe go tshwara bokopano jo bongwe mo nakong e tang go latedisa ka tse di dumalanweng go nefa. Monica Setshwaela, BTV News, Gaborone. Mohamed Tsongala sa disempelo o tla go kana kwa bobedi Tautona Advocate Maboko o tla ba simotsa semmuso ka go ya matlo a dikete tse di masome a marataro le bongwe lenaneo la target 61,000 housing units kwa Phalape mithulaganyo e tla ba bokao jwa yone bo diragala gape le kwa Maung le mono Gaborone ka ko block 7 le ka ko Tati siding me go tla ba go diragala gape le ka ko Mabutsane go re tla kgabolelang teng go lekola gore dipakanyo di eme jang ke bisa le mmega dikgang wa BTV News Emmanuel Rapo Emmanuel go ka ko Mabutsane ka ko ke dingwa tsa dikgaolo tse tlhano tse le gore di tlabe di na le moletlo kana mokete wa go ka tshimodiso semmuso ya target 61,000 housing units re bolela gore dipakanyo di ntse yang ka ko ba tlotlega ke bomang me go tla tlhola go diragetseng ke go amogele one mo tshokologong ya letsatsi la gompieno kana ke re mo motshegareng wa letsatsi la gompieno e lengwe la malatsi a hapegileng thata go supa bokao jwa botlhokwa jwa kago mo motswane mongwe le mongwe se tlotlomatsa seriti sa gagwe gore a nne mo leduleng le le siameng go mo sireletsa mo dipitsong tsa tlholego ka go harologana kana dipula kana serame jalo le jalo mme hala ka bokhutshwanyane ke re tlatla Mabutsane ke motse mongwe o eleng gore o kgakala le ditlamelo mme re itlhela re le gore motse oneo o hagaregana ka tsanare ka ntlha ya tlhaelo ya boroko o amega jalo mo lehatsheng leno ba direla puso kana ba bereki ka go harologana o tlhela gore tlhaelo eo e ba ama go menagane mo go ra gore in terms of transfer into the village e aba pitlaganya ka tselentseng jalo mme gompieno se ke kgatelo pele ka gore Mabutsane ke mongwe a ileng gore go simolotswe ka go ya ntlha ya bonno under the bonno project gone mo motseng o ibile e setse le gore ye metse gore tle e rolwe le monga yone semmuso e sena go agiwa jalo ka bonokopila jo bo tseneletseng mme re hano ile
go supa kana tshimolodiso kana katoloso ya one matlo a e leng gore ke target 61,000 Mabutsane ene hela ka boyosi go ikaeletse gore go agiwe matlo a ka tshwara 1,000 sekete mo go one motseo mo re dumelang thata gore go tla thusa thata mo tlhaelong ya boroko e leng gore ya ma one motseo e leng gore o kgakala ditlamelo mme mongwe wa bagolwane ka kwano ke ka re ke directora mo go lone lephata lone le la dikago o e leng gore o tla ba a tlotlomatsa lone letsatsi le go supa tota botlhokwa jwa kago mo motswaneng mongwe le mongwe. All right. Tla ke go leboga gone go Emmanuel tla re boela ka go wena gongwe o ka tlatsa ka gore thulaganyo e tsamaya kae a le tla be le simola kana ka bobedi le lona ka go le rona mma re simolla ka nako yone ya bobedi ka kwano. Okay. Ke go lebogela Emmanuel Rapoa mmegadikgang wa BTV News a le ka kwa Mabutsane a re begela jalo gore jaaka ga go setse go kailwe e tla re mo go tlhongweng semmuso ga tota go simolosa semmuso ga dikago tsa 61,000 housing units mahelo a le matlhano e bo Maung e bo Ntatisinding Phalape Mabutsane le mono Gaborone e be ile kgweleng gore re tla bona meletlo ya go nna jana e diragala teng ba totlege ka go harologana mme Tautona ene a le kwa Phalape. Artswala dikgantse Parlamento wa kgaolo ya Okavango West Kenny Kapinga o kopile bane ba motse wa Tsodilo go nna kelotlhoko gore mello ya naga ga itsubi dithaba tsa Tsodilo tse di nang le ditso tse di sireleditsweng ka tlase ga ditsamaiso tsa UNESCO ka jalo a re ba tshwanetse go tlhokomela lefelo leo gore ba tle ba kgone go bona madi ka bojanala ha bajanala ba etela ko Kapinga o tlhalositse se ha buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Tsodilo Bosheng a rutle Tiny Tsukudi ka pego eo. Matlotlo a tlholego a Tsodilo ke lefelo le lengwe ka bajanala ka dipalo go ta go bona mekwalo kgotsa ditshwantsho tse di saleng di dirwa bogologolo mo go tsone le fa go ntse jalo mo Parlamento wa kgaolo o gotlhile bandi ba Tsodilo go netefatsa fa ba sireletsa matlotlo a mo melelong ya naga banni ba kopile go netefatsa gore dikganedi tsa melelo di malalaalaotswe go kganela melelo e ta thagogang ka ke bua gore Tsodilo ke World Heritage Site lehelo le le hapegileng ka gore ke lehelo la tholego re na le boikarabelo jo bo goletsegileng re le batho ba Tsodilo gore re tlhokomele tikologo ya rona pula ya be ne le ngwagao naga e thugile bojang bo se kana ka sepe ya weta re re ise re gopegela re bo re setse re bona melelo e re sa itseng gore e tswa kae jaaka go setse go simologile yana re ta re bona naga e shileng ka Kwentega mo banni ba ne ba ntsha matshwenyego a bone ka tse ba dumelang di saletse morago mo motseng wa bone. Mongame re na le mobile clinic kokelwana ya nakwana e ile gore gongwe re thutswa mo go yone ga go tsile batho ba nna masere ba tsile mobile ke tsa ke re gongwe ha ne go na le nako ne ta re ke ne ke ta rata gore ha re tswa ga gongwe bo tsamaela te o bona gore no seemo sa go ha le sentsia tota me ibile motsotso na wa Tsodilo yana ne re eletsa gongwe re go kupe monga mo riele gongwe re dirile sengwe sa go tshwana le kokelwana e ile gore motho gongwe ha gotetse bosigo kana a lomilwe ke sengwe bogolo a gone go tamelo ha le pile a ka isiwa ko ditamelo tse digolwane ne ke kopa gore le tsibogele kgaya ko sekolong ke mongwe wa batho ba ile gore re ne re lebeletse maduo a bana bangwe molapele ko sekolong kwa ka ba fetse ka teng ha dipalo tsa lona di ntse di oketsega kgatelelo mo go goromente ya gore a le direle health post kana go bidweng a le direle health post e nang le nurse yo netseng ruri ho e ta be oketsega mokanselara o tla ba na le lentswe le le tileng go heta gore batho ba Tsodilo jaanong ba tshwere palo e rileng a health post e nne teng mo dintlheng tse dingwe mo Palamente Kapinga o tlhalositse fa ta emela tsela ya bone ka dinao gore ba nkangwe ka mo nakong eno e le ya lekgarapane e iskoe e tsengwe sekontere Tiny Tshukudu BTV News Tsodilo.
fa re kantse di tswela motagaiso phetogo ya ngwaga le ngwaga ya Pan African Congress on Autism e tla tshwarwa mono Botswana ka kgwedi ya Moranang ngwaga o tlang. Maikelo a phetogo yeo e tla bo e le go naya baitsanape ka go harologana le baeteledipele ba kgaolo ya Afrika sebaka sa go thuanya ditlhogo go tla ka ditharabollo tsa bana le bogole ja autism. Ha e sale o simolola ka ngwaga 2019 mokgatlho wa Pan African Congress on Autism o berekile ka natla go ruta setšhaba ka batho ba ba nang le bogole jwa autism. Mokgatlho o thusitse go fetola melao mengwe ya autism mo mahatsheng mangwe a Afrika go tlhomamisa gore baoki le dingaka ba newa ditlamelo tse ba ka tlhokomelang le go thusa setšhaba. Ladies and gentlemen, today marks a turning point. We are proud to officially announce that Autism Botswana will host the Pan-African Conference on Autism in April 2026. That's the 14th and 18th of April 2026. Right here in Gaborone, this conference will be the first of its kind in our country and one of the few at a continental scale. This is a monumental step, not only for our organization, but for the entire autism community in Africa. Our vision is simple but urgent. The conference next year, the PACA conference next year, is rooted in culture, driven by science, advancing inclusive autism services across Africa. Autism Botswana is also overwhelmed in all humbleness and gratefulness to have been earmarked to be the host of the envisioned conference which is coming in 2026. This is indeed, or this will be a very historic moment for the people of Botswana and would show how the government of Botswana is really committed to the issues of inclusion of people with disabilities. And for this forthcoming conference, Jackie, we sincerely thank you for that. Modulasetulo wa ditshupa tsa gantsi Mpho Molomo o kopile thotloetso le dithuso tsa madi mo magwebeng le setšhaba go tlhomamisa gore ditshupo tseo di atlega. Molomo a re ditshupo tsa monongwaga di tla tshwarwang kgwedi eno e le 21 go fitlha e le 26 di tla tla di le pharologano ka jaana a go tlhophilwe komiti e ntšha e tlileng ka megopolo e mešwa a rutlwa Angela Inosa ka pego eo. Mo dibekeng tse pedi hela le role le tla bo le beta kolobe bo le balele jaaka ditshupo tsa gantsi di tla bo di simolola di kopanya bagwebi ba temothuo le megama e mengwe monongwaga di wela bo diatleng tse dišwa di rulagangwa ke komiti e sa tswang go tlhophiwa e tla nna show hela e tla hetang selebego sa ngogola se se hitileng sa 2024. It's an experience of a lifetime that we are trying to sell to the people. Re tla be re itemogela tiriso ya maranyana a godimonyana a le mantsi a akaretsang a ticketing sale tsa rona tse leng gore re tla be re di rekisa gone mo maranyaneng le ga re ka tswa re le bašwa mo komiting gone re na le team yala e nang le boitsanape bo bo rileng bo e leng gore re malala a laotswe event ya rona ya official opening e tla be na le yone live streaming monongwaga ngwaga le ngwaga diketekete tsa batho di thologela mo toropong seo se bulela metswedi ya papadisano kana malatsing ano re promota mo lehatsheng la rona mo goteng event tourism gore le Batswana re dikologela lehatshe la rona re le tlhaloganya re ntse re dikologa jana ke gone gore Batswana ba bangwe ba tse yone tshone ba e dirise mo go gwebeng ka tse ba nang natso kana ha batho ba nna ba ntsi gore ba heketsa hotel and guest houses accommodation re bona batho ba tsena mo matong a rona re ba sutela ba renela sengwenyana ke dingwe tsa dio tsireletsang gore tota di golele go pele bao ba batswang kgakala le ditshupo tse ba re di godile re batla soye e gola e nna le ditilo tse di tlhatlhaganyeng tse batho ha o le ha o mo le bajana kana ena go le bajana ke rotloetsa banne ba gantse gore ba ga etswa re tshwaragane re direng soye e nne ye go godimo thata re ka itshwaragana ka go ntsha diabe gore re baeng ba rona ha batla ba hete ba je
tshwanetse ra somarela gantsi show e le nngwe ya di-event tse di botlhokwa hela thata mo matshelong a rona. Batho ba tshwanetse go taga batho go ikopana le makalana a harologana a puso la ikemetseng go to go itse ka ditirelo le ditamelo tse e leng gore di ka ba thusa. In a very relaxed open atmosphere batho ba teha ba to go botsana ba tlhaloganye gore makalana a harologaneng a ka ba thusa jang go ikgodisa mo go tse ba di dirang. Nngwe ya tse di ratiwang bobe ke mabelo a dipitse mme hela monongwaga go na le diphetogo. Go supagala gore kgaolo ya rona gantsi ke yone the number one leading when it comes to illegal betting. Petšho ya rona e ko dipitseng e ka itlheleng re ntsha madi hela re nna le wena re buisanya gore nya pitse ya ga semamang ke ya wina re ntsha madi ka ha molaong ke illegal betting. Mme ke gone mo e leng gore re tshwaraganyetse le bona bo Botswana Gambling Authority re botlhe ba ba nang le kgatlhego ya go ka betšha dipitse ra gone ko kantorong ya bone kwa be ra go betšha gone mo kantorong tsa bone mme dituelo tsotlhe tsa rona dipoelo tsotlhe tse re ka di bonang re tla be re di bona through yone company re tla be re na le yone. Mo nakong eno go santse gona le barotloetsi ba le bane hela mehela komiti na le tshologela gore ba bangwe ba tla ntsha tlhogo. Angela Nusa, Botswana Television, gantsi. A target 61,000 housing units e tla simodisiwa semmuso mo metsotswana e sa hadisempelo e simodisiwa semmuso ke Tautona Advocate Maboko a patilwe ke tona ya metsi le bonno re o ne sera magape le matona ka retsa tona Salakae le tona Chombo kwa Phalape mme bokaojo kana go simosa semmuso mo go tla go diragala ko Phalape jalo mme go na le mediro e mengwe mo dikgaolong tse dingwe di le tlhano tiro e tla diragala gape le ka go kgaolo ya deciding kwa e leng gore Bethany Mando me ga dikgang wa BTV News o gone ka ko gore tlanyatlanyetsa gore mo nakong e go diragala Bethany tla ke tla ka ko go ngore le kodise gore ka ko deciding gone bagolwane ba batla bong ba lebeletse tshimolose semmuso ke bomang hela dipakanyo di tsa mahakae mo nakong eno Bethany. Thank you very much Onente ke tse sebaka se ke go amogele ke go thomametse gore ke ba maruri ke gasa ka tlhabalalo jalo ke le mo motseng one wa Tatisiding mela constituency le ne le Tati East me se nka se go thometse gore mona kwa gompe ke ra matso dithulaganyo di setse di tsile go botsubong jalo re emetse yone nako ya bo bedi hela gore Tautona ba semolisa se mmuso yone thulaganyo ya target 61,000 jalo me ntele go senya tsepaka o buritse gore go na le bomanka kwano go na le khosi wa Tatisiding ka kwano ke mongwa ba le gore ke balaledi ba ba tota ka kwano ke bonye the deputy mayor wa toropokgolo ya bobedi ya Francistown re o ya ponye go ile no teng ga kwano ke bone jalo boetelele pele jo bongwe gape bo akantsa bo council secretary go tswa jalo gone ka ko the North East district ba ile gore ba teng gane ka kwano ke bonye the district commissioner ba toropokgolo ya bobedi Mecha Bonga Matseka le no teng ka kwano ana le molekano wa gagwe jalo go tswa jalo gone ka ko the North East district me mona kwa gompieko ke a go tsama jalo ke buisana le the deputy permanent secretary in the Ministry of Water and Human Settlement Renchize Molawa a re tlhalosetse re Molawa ka kwano o beile matho ka tlhalosa ka botalo gore mona kwa gompieko re mo Tatisiding what are we expecting? Ke a leboga ta ke semole ka go dumedisa Batswana re mo Tatisiding re malala a laotswe re mo seemong sa goreng re lengwe la mahelo a le matlhano a leng gore go tabo go bula semmuso kana go burwa ka sekgwa mo go teng ground breaking mme ka ha re ntseng ka teng setse re na le ra kontraka mo saeteng o setse a le gone ha o tabo a gamanto a le 30 le boraro mme hela mo kutshwaneng re tabo re ra ba mangwe gape a le 30 mo saeteng re le mo go yone mo project yone ya target 61,000 re tabora ga manto a le 60 ka palo yote mme site ke supela gore ke site sampena le ditsha tse ileng gore ta tswela ntse re oketsa re ketola re kgona gore re oketse bonno mo seemong se ka diplot tse di setseng di heta 430
ke tse le gore re kana re thomamisitse gore a thulaganyo ya tabe ya hiwa mantu a le 1000 per constituency mo Tatiside o ile palo e bile a ne go na le metse e mengwe gape le gore le lebile mo kgaolo yone ya Tati East ya le go ile gore la go tsamaya ga jalo matlokoteng re tabo re lebile metse yotlhe mo constituency yena kana mo kgaolong ye yotlhe se re hilwe mahelo a le mmalwa a ne ra hiwa ke land board ba lebile ga go na le ditshateng mme a nke ka ena nkola gompeko mme ke mahelo a e leng gore sampe ra tlhotlha a mantsinyana a e leng gore ko nepta board ta re tsenya babeeledi kana di-investora ba ta ba tsena go bata go aga mantu a e leng gore rata ba neelwa setšhaba ke batla gore he tharabo kgotsa ke itse re rarabolla bonno ke a dumela gore ke lenaneo le lešwa ga le se le goroge jalo mo bathong ka bontsi metsotswana hela o le mongwe hela gore tota maikaelelo ke gore ga le go khutisa ba le gore gongwe le batla ba ko la thulaganywe ke bomang kana ga o netse motho bonno o monela seriti maikaelelo ke gore batswana bothe ba sena mantu re kgone gore ba nne le seemo sa go reka mantu ba nne le mantu a ileng a bone re lebeletse thata ba ileng gore ke batho ba ntha kana ka sekgwamo go teng ke first time home owners ba ileng gore gompeko bontsi ya one ke ba ba renta mantu gore le bone ba nne le seriti ba nne le boswa ja bone bo ileng gore ba ka hella bana le dijarata tsa bone le mantu a bone re lebeletse ba bangwe hela ba ileng gore le ba batho ke le sego le ba bangwe hela ba ileng gore ba itshetsa ke ra itse gore ka gona le ba ileng gore ba tshela ka go ithekisetsa kana go itirela botshelo mme ba ileng gore ga ba ka di bankeng banka ya go taerenya ga ona advice slip go ka teng o ka kgona go tsaya loan mme lenaneo le lebele bone batho ba bothe ba go dira gore mongwe le mongwe o na le letseno la a nang le lone a nne le sebaka sa gore a ithekele ntu kana e le go reka ntu nako yotlhe nako e nngwe hela kana le ka lenaneo le le bitswang go te rent to buy gore a renta mme e re morago ga sebaka se se rileng ntu e besetse boela ko go ene re mmolawa ke a go lebogela thata e ne le deputy permanent secretary a go tlhalosa jalo gore mo kgaolong go tsa ka kwano go kgaolong ya Tati East dithulaganyo di tsamaya sente mme motse ke one motse wa Tatiside ha re leng teng gone ha ile gore ke sone setsha sone sa lekalana la ka go ya mato la Botswana Housing Corporation go tswa mo motseng wa Tatiside ke bile la go te Bethany Manto tla ke le Bethany le ka gone ka ko Tatiside ko ileng gore ke mengwa ya metse e metlhano mafelo a matlhano ke go gakole motho a gaetso ko Phalape ke tshimoso se mmuso ka Tautona mme gape go tla bogona le moletlo ko Maung ko mo Gaborone mo block 7 ko Mabutsane le gone jalo ko Tatiside a re ka gore le motho a gaetso ke sutela city ka gakwa ka tsa metshameko tse di monate tse di amanang le bonno jwa batho mme re tsena jaanong mo go tsa metshameko ke bijala go te city ke aga kwa dikgang tseo re di rulagantse ka tsela e ntseng jaana mo maitekong a bone a go tswelela ba rutuntsha ba tshwara diphala ka diphetogo mo melawaneng e tsamaisang kgwele ya dinao ba Botswana Football Association ba tshegeditse thuthuntso ya ba tshwara diphala e simolotseng se se la maabane mono Gaborone Phosha Olope Molelo go na le ko Motlhatlhelela ba tshwara diphala go tswa kwa lekgotleng la FIFA Felix Tangawarima o tlhalositse fa ithuthuntso e le botlhokwa ka jaana gona le melawana mengwe e fetogileng e tla dirisiwa mo pakeng e ntšha ya ligi. Tangawarima o gateletse botlhokwa jwa gore ba tshwara diphala batshameki ga mmogo le bakatisi ba itse ka melawana e. O ne gape a kgola ba tshwara diphala ba Botswana go bo ba dira sentle fa ba tsamaisa metshameko ya mafatshefatshe. We don't want referees with questionable integrity. And we don't want people to be talking about you, discussing. FIFA e fetotse melawana ya motshameko ka jalo go botlhokwa gore le itse ebile le ithute melawana e mešwa e rata gore bakatisi le batshameki le bone ba itse ka phetogo e go itsa dikgogakgogano. Football Association is doing among the referees. Botswana referees are doing very well outside. Ke ala kgola le ba tshwara diphala ba Botswana ka jana le dira bontle kwa metshamekong ya mafatshefatshe. I must say we are very pleased with
with your referees what they are doing. motsamaisi wa tsa setegeniki kwa BFA Kaelo wa ya Kaelo o gakolotse ba tsaya karolo go sala morago le go diragatsa melawana ya motshameko go tshegetsa serodumo sa bone le gone gore ba kgone go tshepagala. Kaelo wa kgoletse lekgotla la Botswana Football Association go leta ba tshwara diphala go tsaya karolo mo ithutuntshong e ntle le dituelo dipe. You must be loyal to the rule book that governs you, so that at the end of the day what we see we don't see. Le ithute thata mme le go diragatsa se se maleba gore batho ba seka ba nna bete se molangwana ka ditshwetso tse le di tsayang. Ke a kgola ba Botswana Football Association go bo ba le leta go tsaya karolo ntle le dituelo dipe. You start saying pay for your own self-development is going to be chaos. Because ba tshwara diphala ba le 35 borre ba le 31 le bomme ba le 4 ba tla tsaya karolo mo ithutuntshong e. Ithutuntsho e simolotse ka mosupologo mme tla fela ka la botlhano. Phoshaolope Mlilo, BTV Sport, Gaborone. Me fartsana mo go tsa dingwe Edwin Madigela wa World of Golf Blue Team mono Gaborone o kgonna go sireletsa bomampodi jwa kgaisano ya makgadikgadi Open Golf Challenge mo letlhakore la professional kwa go borre e eneng e tshegeditse ka mafelo a beke kwa toropong ya Soa. Madigela o na kwa disa phenyo ya gagwe ya bone ka tatelano a sena go kokoanya dintlha di le lekgolo le 42 kana 142 mo malatsing ao a rutlwe ba Tenamandu. Morago ga malatsi a mabedi go tshamekiwa mo mahuteng a le 36 ke gore 36 holes. Madigela a fetoga mofenyi mo lethakoreng la professional go ikgapela 8,000 pula le sejana. Maemo a bobedi a gapiwa ke Mphokelisiwang fa boraro a phamotswe ke David Masole. With a lot of skill that we have, the preparation that I did, practice that I made for the past 1 week, I think that's what helped me to get where I am today. Bomampodi ba borre ba championship bo fentswe ke Kesentse Ntube ka dintlha di le 156 go hedisa senyama sa go retelelwa ke go gapa kgaisano eo ka lopaka. A longwa serota ke Sipho Abueng ka dintlha di le 159 fa Boitshepo Mfila a duile mo go a boraro. I've been trying for many years, since I think late 90s, 98, 99, to win this tournament. I've been coming second, third, but finally it happened. Ezekiel Sondani o totamaditse setlhopha sa Soa Golf Club a phamola letlhakore la A Division ka dintlha di le 160. A sala morago ke o teng Makhumalo le Rimoni Nkayisa. Home ground Santoro Velore who dirisa the course experience, because when I itse course ya lona very well, so go ta go jiwa ke ba ba tswang ntle a ga sia, so that's why rena ra bona re tshwanetse re practice e re make sure rawi go ne gape go na le tlhakore la borre la B Division le la basimane ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bohera pongwe a fentsweng ke Sean le Baenya le Kgositse le Thabana ka tatelano eo. Bethany Man BTV Sport Soa. Me rentse re le mo dikganyeng tseo tsa go makgadikgadi tsa kgaisano eo ya makgadikgadi Open Golf Challenge ga one Matshaba wa Orange wa Orapa Golf Club ke ene mofenyi wa letlhakore le le kwa godimo la championship ka dintlha di le 172 kana 172. Bethane Mandu wa tswelela. Matshaba o nnile mafelo a beke a mante mo lebaleng le a kwadisa dibedi tse pedi ka matlhatso le Sontaga go mo thusa go fetoga mofenyi wa monongwaga mo lethakoreng la bomme la championship go tlotlomatsa setlhopha sa Orapa. Maemo a bobedi a tsere ke Minke Malathegi fa Boitshepo Tshireletso a gapile maemo a boraro. This course, as well, I suffer too much because this course has been like, I think it's one of my favorite courses in the Botswana. Like, I don't suffer much for me. Jaaka matlhakore a bomme a na le mabedi hela, Millicent Radikanono wa setlhopha sa Soa o ne a thomamisa fa sejana se sala mo gae ka go fenya letlhakore la A Division. O ne a sala morago ke Ellen Taferinyika le Moli Khane. Last year I was position 1. This year again I got it. It's all about the love for golf.
moeteledipele wa Botswana Golf Union Derek Musa o iteetse le gofe setlhopha sa SOA go anamisa motshameko o. Let's also try and encourage more juniors to start playing the game. No SOA had a clinic on Friday. Let's have more kids playing the game. As Borders will always sponsor this tournament. It's a flagship tournament for us, and we know the times are hard, but the partnership that we have with other sponsors makes it quite good for us to continue. Ntle le go rotloetsa kgolo ya golf, mangwe a maikaelelo a kgaisano e ke go thusa mo ditirong tsa bopele tomogi jaaka gompieno ba reketse baithuti ba sekolo sa Duke Junior dithako di le 102. Bethany Mantu, BTV Sport, SOA. So dikgang tsa rena tsa nako eno di wetse mme karolwana e tswelela jalo le one Rabanteng Kalakachane. lephata la metsi le bonno target 61,000 housing units e tla simodisiwa semmuso jana ke tautona advocate Dumaboko ka ko area 11 ka ko Phalape mo nakong e sa hediseng pelo mme bokao jwa gore tiro e ya simologa go tlabe e le gone ko Phalape le ko mahelong a mangwe a le mane lengwe la one ke mono Gaborone ka ko block 7 mme ka ko me ga dikgang wa BTV News boeme malala la o tsholofela Tombale gore se dimusetsa gore tiro e tsamaya ka tsela e ntseng jang solofelo tla ke go dumedisa ke go amogela kgaitsela ke mme ha ka se dimusetsa gore ka ko go diragalaeng ka ko block 7 mono Gaborone gape go sologetswe batotlegi ba he. All right, dumela one re ha block 7 where re simolotsa thulaganyo ya lenaneo la Bonno Housing Corporation Bonno Housing Project gone mo Gaborone ke na le mogolwane wa Botswana Housing Corporation o tla re tlhalosetsa gore re dirang kwano. Dumelang se re tla simola ya la ka gore thulaganyo ya gompieno ke eng le gore re dirang ka kwano. Dumela re ke a leboga go ha re mo thulaganyo e leng gore dira groundbreaking for project ya Botswana Housing Corporation, which is part of the main launching projects that is happening in Phalape. This one is for Gaborone, where we are on a construction site, and in this site we are going to be groundbreaking for building 74 housing units. They are flats. And this project is called Sibaga Estate. It is actually being developed in two phases. The first phase has already commenced, as you can see the houses around you. But this site here, it forms part of the second phase. This is site 1. There are other 2 sites that are just by the entrance where we'll be building extra. There are 2 sites for 48 each. The types of homes that are being built on these sites, we've got the sites that are building 2 bedrooms houses, and then on this specific site where we are driving, we're going to be building combined 2 bedrooms and 3-bedroom housing. Yeah. Okay, so when are the units as I've indicated, this project is being developed in 2 phases. The first phase is already ongoing and is quite advanced, but this one will be taking in to close the last phase of the project. And our expectation is that these that we are groundbreaking today, they are to take 56 weeks and they should be delivered. Okay, so block 7. This is where we had prepared the land and we felt that it is ready for it in conjunction with the launch. The national launch is actually where we said this is the first landing point where we could start with it. Okay, okara hakula Botswana gore gone mantlua who are they set aside for, who are they intended for? The types of houses, as I've indicated, we have got the 2 beds, which we are going to be targeting, not all of them, but part, the youth, and then the rest of the houses would be for Botswana. You would note that Botswana Housing Corporation, it sells to citizens only, but the rentals would be open for all the residents of Botswana.
So so far go na le batho ba le kae ba bontshitseng kgatlhego ya project. I do not have the specific numbers, but what I can confirm is that we do have people who are coming across expressing interest in the project. We also have government organizations that also express interest. So I have the confidence that indeed when this project gets completed, it would have take us there. All right, no, thank you. Thank you very much. All right, I believe go go tswa ha tautona tla ba nela puo ya gago a bua ka lenaneo le ka half 2. So gone ha re emetse gore groundbreaking e simolle ka kwano thulaganyo ha isebe e simolle sentle ka kwano. All right. Tla ke go leboga Solofela Tombale ka ko block 7 mo Gaborone ele lengwe la mahelo a matlhano a ileng gore moletlo o tla bong o patile pulo tshimoloso semmuso e dirwang ke tautona ko ma halape a tla ba a dira gala gona ga go ha ile gore o ko maung ha ile gore o ko Tatsiding ha ile gore ko mabutsana ha ile gore mo Gaborone kana ko phalape iketleletse go iponna ka matho mme motho ga itso ka ko phalape ka ko tshimoloso semmuso e dirwang ke tautona a patilwe ke tona Ramgape le botona Sarakae le tona Chombo tiro e tla be simologa mo nako e sa fediseng pelo ke batla gore ke be ke go isa ka ko wa go etsa ka tlhamalo jaaka ha tautona a solofetse gore a goroge ka nako nngwe le nngwe mme aka ke go isa ko phalape be le hanna ke dule goneha e tla re o le ko phalape o tla bo kgaboletse mo karolwaneng e bidwang in context o tla nna le wena re kopana gape tswela o ikanye rona. Extension 11 ke le helo le gore ke gona ha ile gore ditiragalo tsa letsa